وەکو بەلەدیامەش 2019 چێبوو هاتەوێ دەرێ بەری خێزان بێنە تلعزێر یعنی بەری ئەو بێن ما بەلەدی چێکردم هاتن ما شغڵێ بەلەدی بڕێڤەت بێ وەک شغڵێ ما ملڤەردەتکردنەوە حالیان ما سێ فەرەحینە شغل شالی بەلەدیەوە خێزانە هاتە بەلەدیە ئەمتکن ژێرە هەکەم ماڵاوان بشۆن بەری بێنە ماڵاخوا داکار منەکە دەرباسی ماڵاخوا ببن و سا بژوین و نفایەتی نێڤا تلعزێر واندا وەک گەمار تلعزێر کەش ماڵی خۆ دەرتێ خەنجی ئێتەکەتکردە بەرمیلاشدا ئەوژی شغڵێ وانە تاویژن و شالی دیجە مەدە خەزان ئاوێ هەینە ئاوێ مستەمر نێڤ تلعزێرت گێرن دا یعنی عایلەت بیاف نەمین بڕاستی شغلێکی پیرۆزە و ئادیژی مولدێت مەژی کرد شغلن تلعزێر دا ئەو 8 ساعتە ڕۆژێت شغلینن وەک کە هەرە بژێرەتین ئەف شغڵێ ما متکن و وەکو دیژی مە تەنسیقژی کە منەظما وان ڕە متکن ئەکەم کارە بن تلعزێر قەنج پێش دەبن بژوین بکن کامل بکن وەک حەملاوان ئەڤێت نوە وەک مگوتین ئاڤێت وەزعینن کامل تلعزێر هەمووی وەک غوبار گەمارێ وان نفایەتاوان هەمووی ڕاتکن ئەف کارێکەتکن شغڵێ وان مەشینن مەتەنێکی شەفەر ژێرەڤێت شتێکی وسا پێڤەتشینن ئەف شغڵێت وانن كامل بجيتين يعني براستي بلدي جزاكي مهمة شعالية العزير ما يقارب تقريبا ما 400 مالها عائلة إذا قرية العزير تقريبا 400 مالها بيشوازيا وان شلوتي تكرين وقتك هاتن لازم مثلا ام بيجن ديراكا بورن ام مالد وبشون قمارة وبابيجن كهرباء خوبكيشن انسان جنهاجي قلق جارا ام جرا وەک وایر ئەم ژێرت کردن ئەمەش باخۆ ینی ئەم ژێرت کردن و کاملتکن ئێت هەژار یانی ئێدەگەر نکارە بن ئەف تشتێکە کارن پێ بڕاستی یعنی کە مەجموعە کولێک ئەزلامت چەندێ بڕاستی گەلک نەچم ئازب خۆزیل بەلەدیە مەست بێژم بەس گەلک ژێ ئەکتەر یاوانە دەبێژنم گەلکی ژێت ڕازینەوەکە نە مەتەلەن ژڤیالی بەلەدیەوە بڕاستیە گەلەکاژێ نکارین ڤەگەرن و دەلیل چییە؟ ئافتێتە وەزعان ژالی بەلەدیەوە کە هەرە بژالی بەلەدیەوە هەیە گەمارە وان شالی بەلەدیەوە تێتە تاویتن ینی ئەف هەموو شالی وێ بەس ینی نکارین تقریبا ئەکتەریاوان نکارین ڤەگەرن هەکە نەش بەلەدیەوە جزاکی مهمە وەک نەوەم گوتیتە و بڕاستی گەلک ئەکتەریاوانە بقەنجی بەحسا بەلەدیەت کرد ینی شالی بەلەدیەوە بڕاستی تشتێکی وسایی ئەو نینە ئەم دەست بشغڵێ خۆتکن و شغڵێ خۆت مەشینوم تەرکا شغڵێ خۆنان لەم مە هەدەفەکە مەدوین بگەنە هەدەفا خۆ بوەستنەوەی هەدەفێ ئەو هەدەفامە چییە عالەم وەک بەرێ ڤەگەڕە دەوامە خۆ بوو تلعزێر و کاربن وەک بەرێ خۆ بنێرن ینی عالەمی ڤەگەڕای و خەدەمات الحەمدلله باشن ینی مەشنم بڕێڤەت بن پشتا ماگەرمە بەس بە ینی خۆت بێژن هەکە یەکم مەجی بەڕانە و لازمە ئەم خۆڕا بکن يعني لازم ام بجندلم كارم فيش تشتي بكنا كانوا تشبه مقود اس نكارم في راكم معناه انه نكارم كم قد لازم كارم بلكي اسكارم رابكم يعني ام مساعد بيجن كمثل الحمد لله نفس طريقه بريا بلدي هاتي في دري وصاروا شاخ خدمت دوان شوي علي ف درجه كوكبري شغل اخواتكم يعني تشكي ماي تقدر نهاتي نكرين وكبري الحمد لله منو سم والد هينا هر سه مولد نو حاليا دانا شغلي يعني كهرباء مستمر هرو 8 ساعاتي هروش يعني ما سي قسم هنا وقت سي مجموعة شهر سي مجموعة رتشا هرو 8 ساعات نو تشي غاز ندوان كهرباء جدنين يعني و آواتن يجي بوي بريفاز بارد كم نقلكي دي آواتن يجي بي يعني تشكي مال كهرباء نامين لأن مولد هاي نو شغله 8 ساعات هرو وطني جوي بي او جيل بريقرا يعني ما يقارب 16 ساعات او تشغلات بله بري چند روزكا ما چوم حمله تنظيفي السيبايه چكر ام چون ما بقلابه وك شفر او تخبرنو اندامت العزير هو ام چون سيبايه ما بينش روزا حمله بدري او كر ما سيبا براستي ما قال جل برخو او كر ما بجوين كر يعني حملت ما هينا
ام چل نيف گنده دیجی بگرن او جی گنده منا ام چل نيف بگرن گمارا وان پاقش بکن و قهوه بنیت مولدت وانشی هبن او سی باشی نو ساحه بانگی اما بین براستی وگرن جوارت خوا جوار ما و جوار کی میدینی نغین جیوی و هکا وگران راستی وگران ناوان ام یکیف خوش بن وش دل ام البيشاوان دنا هكا وگرن ام كيف وگران ناوان و تشتي جربي ام البيشيش دنا مجرجي بك